college pun fibro jing mitip nam ta ki jing marek marathon telah don nap deng jong pi kwa bane simenta nam ta kan ke jing marek marathon kaban long aka live way tarik Oktober arjar fly kabare si ba ar bade po Shillong hi kan ke penlong naka Shillong cantonment board run for unity mini marathon in celebration of Rashtriya Ekta Divas te kan ke marathon ki la sait penlong man lo usnem kan mau ka buy registration is free kiyo ro ka t-shirt free t-shirt for all participant cash prize male and female category, school children category, senior citizen category kidon light league category, and special prize namtaki special able children category. Ka registration kan open adu ka 3 Oktober te ada open adu menin kan kod pada adu live 3 Oktober arjar fly till 30 Oktober 2023 11 am to 4 pm. Adu saw baje man adu 2 baje men step adu saw baje sekan mau kapor long tre tai kapor ba pin lej ban register elde po Shillong Cantonment Board Office kabadan hangte hajan kibom tip ka Anjali na Anjali Peter Pom kham shanang khandiat kadon hakaliang kadiang lara ngikiu ban lej sha kane kasurok ban pois civil te hapton no hakaliang kadiang katu kadon kasurok kangtu kabadon kawai ka mini park hangtu hi kadon ka office jongka neka Shillong Cantonment Board Ladikin College ada kitip te hangtu hi kadon kena surok hi kadon ko office salej wan hangtu dan starting point gede bina Shillong Cantonment Board Office starting time gede 6:15 am sharp ndru khatsan te sakan mau tenam ta kane khangne ladap thoba limited participant allowed on first come first serve basis kishim mitang thik katangot subu lada kibu lais pa angot mud ladap ya kata lais pa angot mud ba pinum yo shu ban wan register kinam ailat re komba long kiwe kin pedeng baik kat bakuan re kine bede kibu limited bede nala kal adap kumba lap hiwan hakalai poderik kinong baik ladap full te kan mau ladap kwa ban register ngone select nok loi ban register takane starting point gede bena po Shillong Cantonment Board in sapen kod be po Shillong Cantonment Board hi te kane ka road ula da pen ihne phila ban kelibha ka tos ni proper registration ru lej mare hei ga jaka ada ai hang ro starting point Shillong Cantonment Board office Anjali Peter Pom military officer Rilpong Shillong Cantonment Board hospital okay kan lej ku be sha de sejrong Shillong 101 area dan 15 yang sha Shillong Cantonment Board hi te kan don hi kumta 1 kilometer la ne mta hi san la ne 2 kilometer kan kinam pen mare jangai ya kata kasan la ne 2 kilometer te kwa ban register select nok kloi na du menta kasni hi te sakan mau boro ke ban lej register ya de namta kane sakan mau ban rai ID ki jong phi kapor ba lej register nomor ba ki don lek jong category school children male and female category te namta school children kham shim hi ki ID na po school ban pini ba phi day na po school children category ban male female pe any ki ID phila ban ra kapor ba lej register ya la de namta kane e tangine ki jum tip khule jibun